kadu lau mi thil tampi laki lakse sual ning lo kadu pak lau dingi karua mi la kati mi cho pastor sive rakpian thar lau ding hi karua kati nga macachua tu kapian thar nui kati big bak mi cho pastor sive akhi te rakpian thar zial lau cho apoi tak bakin kachia ding mi se in kiba kha cham ve mi bu tho le mi sa tho ai at khi te lak pian thar ja lo cho apoi tak tak lai te ka ro kha cham som ve be do be tha tha chim ve chung e kha cham tu kharao rak ngai lo ja ding he ka ru lang mang te khan ka thina pha cham mi chu se ka pa hi pastor atuan chung velte apiang thalo mi se nizanti niya kan pavan savan ni kapa kong achim mi kha tom palte apat le ka wen rem ta man lai kapa hi lai ha kha song sang mun khat association mun khat kan dak liawa mirang missionary and kun la chang ka ten ama sabik general secretary atuan tu kapa se a ozong a cha amui zong ai do ama le tok chen mi za set hiti mi za uleng za wa hin chen soi sel ok tuk lo mi lai pa bo luak chen pa za se a o zong a tha ngai ko o tha ve ro la te ka ro e pa le o that po hin fa le o that se lo zai cha de chen pa ni rin kan si cha ka pa zo o tha ngai asenain pa chiam yan a tuan chung pau he phak tukin zai ning za nak la hoi bang lo nak aton ka thei lo nain arak bau tak tak mi cho pathian rian a tuan chung vial de he pathian dot nak a thei bak lo in pathian rian tuan mi se zai de da pathian dot nak a thei de chan a zeng cha ma mi wheelchair a thut nuwa thong tha ka chim nakin apiang thar mi se kapa hi a thi la ya tha den pathian dot nak a thei pathian dot nak a thei nak chung a fapani thong thang ka chip nak en pathian dot nak thei mi se kanu tu hi piang thang lau pum paluk bakin khwel tlung zawa fel da tak nain khwel tlung azau bu chen anun nak aliame kanu hi piang thang lau pum paluk thong tha voi kha chong thei bak lo anun nak aliam mi se pathian me nong nak ka pa song hi at chan chung pathian ne na dak tu ani nu main kip le khri fa bu in kip akala khan avalen mi na an lung an hui siang nain chung lein khacham tu tharawa rak ngai lo mi he kapa arak bau tak tak nak se pathian me nong na pastor tampi piang thalo gan he nan thei ko lo me chuban tuk chiam chiam chen dikon zong he pian thar dia se sem lo he dikon si tholom kholi khachami fel ngai khacham fel fate sa pe pi chame ma ini khacham manglo mi di kon jong tam pinum kan ma khri fa bu jong a tam pinum pathian menong na shoi tu si mi pi ni hin ai tukinan kan hu ko nan achung la yin piang thal rak edana si chui apiang thalo mi na raksiding he seher tak tak te he tu zana chim ka du mi se Judah Iscariot so ahoy le ni laka hin mi maya atum chuk nak lo mi nia thinan te nak lan zau chuk nak chung lo nan chung lein arak dorok zia mi si jisu arak zula hin jisu tak tak nei lo win kum kling den ahoy le sena atong leng mi si mi he ithim lo oka atlak bak mi si di he nan sena chem ka du mi se seher he kan tak tak he tu zani biak en khatte ai pu mi he zeron ai tokin ka sian en hering shwai tu pastor minin ka thokip dikonin member tiang kan som nai kham nak chau si kan ti na na he fel mi hoinan suala nan nun kharak i tap chik chakolo krisina a hotel nan kirping pang sual ngamati na bai sai na he heti ka aw na he se Judah Iscariot so ahoy le laka
chambao leinak angai lo nain Jisu azul ve ko nain atak tak le angai ngaya disciple zul tu dik tak aselawi zul tu tu arakse choir la sami zong nandi laken nen piang thar rim lai lo ti cho athiang la nan ruai dik zong a hin nan do ngai ngai senain la ruai ba bo pian thar se lo ti cho nan mani pe ta te nan khan ko cho Patian minong na pulpit sungi kai lang mangi la suai khoya sak ve lang mangi pian thal lo lai hi doko apam tuk mi dir mun chu si chu Judas Iscariot chu hoile sena pungma ten atlong lengi mini upat na khai tuk ten an pek Jisu zulman kha chua vial de kha ai tuk ten a chau nain hlai ni laka hoi myo lo win o mi ani hi zul tu dik tak salo Jisu ni atua mi thil khru harvial de kha amudi akuti na tong di asinain khru har mil chut nak zong ni akhen kho baklo mi Judas Iscariot ase tuzani biak an chong khate ai pu mi he kanot langmang bantuken kandi lakte chen piang thar kan selowe piang thar tampi kan laka hin piang thar lo tampi kan mi he boy pani ko lakan du mi chu kan se Judas Iscariot chu ani arakbo mi he azul mi akai boy ati mi kha zuar ai rak timpeng chu Judas Iscariot nuni ai do lo chem mi se aka chun boy pa ti zung za nain achana mu fate Jisu ke phelle Jisu zuar le pon kha amang le chunya man mi le asway sami asapeng patian menong na kan ni zong he jing kan thawe boy pa kan ti zan kan ilaya boy pa kan ti company kan kaltika kan malong kan umtika mirang lagi kan umtika akan thailo mi na lagi kan umtika voice zeta Jisu ke heng apel mi khifa kan chan Judas Iscariot chu Jisu kal heng phel long salowin aroi lai chan aphak te ka kesma ni du ma kha acham kha hauni da thai de chen Judas Iscariot ni thai tlang boy le ra ka pole chim mi na chu Messiah nan tilang mang mi pa hi kaima ni nan kuta kan chat na lai phaisa som thum nan ka pek lai ti ati nai bekam na kan to di nuwa Jisu chu kesma ni du me kha cham lewa avakale zai tenda mel chun na ka pek na te chen angi Jisu hi anam Jisu anam na kha ara vialte na chai mel chun na ka Judas Iscariot ni ara vialte kha mel chun na ka pek mi na betli chu se Ninan Jisu adomi, Jisu akupmi, Jisu anammi kan lau tak nain voi tampi cho, Jisu roi tu, Judas Iscariot he kanun ai lo chan voi tampi a hi ru atlak bakmi, a haupau kan chai ru atlak mi nun khethup nun zer tiang si ti hi nan sena